tribuna ane che na ta na nge amala ngwa malam cheba yina yang ane di ki kewa de gi so la ya pen so tu yoro la ane senja kan Hello everyone, Namaste and Tashidalek to all of my dear subscriber. A very good morning to everyone. So today I'm going to show you the video that is our dearest Mayumla 4th week puja in our JCM. So just few days ago, our beloved Venerable Shambhar Bache and our some senior lamas, we all come back to our monastery, and so here we did Shitokaling Puja for 7 days also in here. And then so today is the last day, so today I want to show you especially to our dear Dharma friends. And so we are going to also pray that is 100 days Shitokaling Puja. And also today we have also we perform Rinpoche will perform also Shitokaling Champal. And then also that our Tashipakal camp people also join with us. So this is really blessed for us, and thank you to our Tapal people. And so okay, so today I'm going to show you video is like that. So I hope you love those blessed video, and this whole video is specially to you all and who requested me want to see this activities of our dearest the Mayumla in these 49 days. Okay, so Tashitele
그거를 가서 지금 디 나라다 지 생진 셀 마주 생진 셀 대세 상말로 되네 뭐 같은 남고 요래 뱀즈기 자신부지당 개신부지 차되게 요래 딘도 간라다 지 지금 디 나라 생진 셀 대세 상마티 수수기 살아 뱀즈기 개신부지당 자신부지 차되게 요래 방부지 차되게 요래 나라 내게 아마도 방법나 신기 소소소 돈에 뱀해지게 방법단 자신 뭐 차도 요래 딘도 간라 디 나라 수기지 감독지도 와 몰랑디 지 심진 세는 디제 상만나 지 신감나 제야로 소거든 상지 공방 터비야로 소거든 대 마중나 지 미루 상보지 렌트 얘기티니 나라서 몰랑잡 그래서 나와이나 개발세에 다신 투몽선에 개발세에 찍을 때나 ene shemba la matab nya tanda ka yo mare ke ba tashin tumong sig ke ba di trub yo na ene che na ta na nge amala ngwa malam cheba yina yang ene di ki ke ba de gi so so la ya pen to tu yo la ene simjin tamje la ke bi za ba de ngo ba yina ene simjin ri tini sele de ze ri la ya pen to symbol de ti yo re tin de du ka simgi ja chim bu tang simgi 야분나이디 모람 기타 직 현대는 화성의 최초 시차를 요래 텐텐도 땅에기 망고시에스 게미도 롱직 근데 축수지 되는 거 상대요 이제 망고시로도 롱터위 기대돼 이나양 다시 양동 내가 근데 용시기를 인도 간라 땅에기 나라도 동 여바여바서 내가 변색이 엔까지 매버 텐도다 디나는 페이지 다가 이시디 시험부터 저 페이지 도구로 해팅에 요거시 되는시니 페이지 정말 수주 김기위기를 샤가 도전에 도지 체수행 시당은 개념하지기로 서로동안에 없으면 가져 지어서 이제의 엄마네 빼면 통문되는 서부터 세네방게 이다고 이제 조금 동안에 없으면 시작부터 너리게 봐요. 엄마네 빼면 통문되는 서부터 때문에 들으지기래. 냉고 동안에 없으면 공부 지어서 이제 봐요. 엄마네 빼면 통문되는 서부터 저가 미니스 이제 좀 동안에 없으면 신조 대화전 이제 봐요. 엄마네 빼면 통문되는 서부터 차도 원기 한민이 되게 또 동안에 없으면 보다를 이제 봐요. 엄마네 빼면 통문되는 서부터 나자면 하이는 게 보통 동안에 없으면 보다를 이제 봐요. 엄마네 빼면 다는 게 기회가 제대세 단체 버스보이 마다 지금 좀 수주를 신기를 파절자로 쏘다 도와다를 다른 일주일을 원하는 내는 개별들에서 저부터 시험을 좀 예시로 되는 뜻도 하고 그런 것도 되자 신호 대화 진지신 아주 견주는 것 시에서 먹고 나라도 이메게 집에 가서 엄마네 빼면 진주 된 다른 Oh
그래서 우리 이제 문제는 것이 우리 내가 지금은 아니라 무슨 아니시 그래서 무슨 게 지금 돌아가는 그래서 사실 야채와 아마 기호소시가 지금 심지 세대에서 사는 시에도 그래서 부모나셔서 그런 얘기 세종 때문에 세종 하도 얘기 이래서 내도 이 사람의 상으로 인터뷰는 도시의 수익이 지단기가 말한 게 아마 소비신 분의 상비도 그래서 이제는 뭐지 상황이 딱 한수 때문에 직결서 그래 이렇게 상위를 대버려지 상위 나와서 이래도 강하고 제가 내버려지 두채 수익 아즈메로 아마고 조동합다고 पुण्यतिथिमा यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएर हाम्रो यो मलममा सरिक हुनुभएको म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले सोचेछु कि मेरो आमा निकै नै भाग्यमानी रहेछ। जिन्दगीभरमा पनि यहाँहरूको माया पाइरहेको छ र आमाको देहान्त पश्चात पनि यहाँहरूले यति माया दिनुभएछ। यो माया पनि एउटा धार्मिक हिसाबले मलम त्यस्तै मानिपाठ त्यस्तै दान बत्ती बाल्ने धेरै किसिमको यहाँहरूले त्यो आमाको प्रति माया व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि त्यसलाई सोच्दाखेरि म निकै नै
हर्षित छु हाम्रो बौद्ध धर्म अनुसार चाहिँ एकदम ठुलो एउटा प्राणीहरूको लागि एउटा ठुलो दान चाहिँ हो दान दिएको जस्तै हो हामीले मन्नम भन्छ मन भन्दाखेरि एउटा इच्छा अनि नाम भन्दाखेरि त्यसको एउटा त्यो इच्छा परिपूर्ति हुनको लागि एउटा बाटो यसलाई मलम भन्छ अनि हाम्रो सबैको एउटा इच्छा छ मेरो आमा लगायत संसारको सबै प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त होस् भने त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छा हो हामीले पुण्य गरेको छ यो मलमको माध्यमबाट मानिजात गर्ने त्यस्तै बत्ती बाल्ने त्यस्तै छोप गर्ने यो पूजाहरू सबै चाहिँ त्यो पुण्य आर्जित गर्ने साधना हो अनि त्यही एउटा बाटो जस्तै हो त्यो बाटोमा हामी लागेर हाम्रो इच्छा चाहिँ पूर्ण परिपूर्ति चाहिँ हुन्छ त्यस्तै हामी सबैको एउटा यसपालिको एउटा इच्छा छ मेरो आमालाई सुखवादीमा बास पाओस् भने मेरो आमा लगायत संसारको सबै प्राणीहरू जसको अब देहान्त भएको छ तीहरू सबैलाई एउटा बाटो राम्रो पाओस् सुखवादी प्राप्त होस् भन्ने एउटा इच्छा छ त्यो इच्छा प्राप्तिको लागि हिजो र आज हाम्रो यहाँ केनको सबै व्यक्तिहरू र अनि तपाईँहरू पनि पोखराबाट आउनु भएर यो मलममा सरिक हुनुभएकोमा यो सबै चाहिँ हाम्रो एउटा इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ परिपूर्तिको लागि पनि हामीले पूजा साधनाहरू सबै सम्पन्न भयो त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु पुण्य भनेको एउटा व्यक्तिको लागि होइन जस्तै आफ्नो समय खर्च गरेर यहाँ आउनुभएको छ त्यो चाहिँ स्मरणीय कहिले पनि नबिर्सिने एउटा समय हो अनि म यहाँहरूको लागि पनि सुख र शान्तिको कामना गर्दछु र त्यस्तै नवत्समा तुलसी शेषवे तदी छुने छेदमेविकी कलिसबाट केर्नबच्छु करिछन् आशावती लिङ्गेकी लिङ्थापन तुलसी शेषवे अनि कति त्यसको गेछु मिलेर नमसी छवदो 참이기 의유디 상고직 나는 독하나 되는지 그래서 그래 공예 정말 재미있는 나는 들었어 나셔가지 그래서 양호를 두지 최슈에 다시 들려 이 정말 염도 소마 소마마 아니 비상에 나도 저거 찾으려 अहिले एकछिनपछि मैले एउटा डेमो पढ्छु त्यसमा तपाईहरु सबै सम्मिलित सरिक हुनुहोला त्यसपछि चाहिँ आजको यो पूजा चाहिँ सकिन्छ
Happy birthday to
ठुलो मान्छे बनिनुपर्छ लामो हुनुपर्छ नै हो अनि त्यही भएर म यहाँ आएको हजुर हामीलाई यो पनि ठुलो सहयोग भएको छ एउटा मान हो Jin